Yes, kandi turi live nko twagamba twamuseja for Rwagizi kandi twashanga bamwe abataka abakubenefitinga mu Rwagizi. Amazina no kweta brother. Amazina no nyetampurire arani. Ni mbere mu Kiceketi. No somera mu nokorera. Nsomera ha Bishop Stuart University haruguru. N'umuto squad. By the way ni university yanjye. Yo nahirizo. 2018 ko. Amizaga Rwagizi ikiyambire kikiwo ko muntu n'ingano zimanya hoki kare kurugirira. Rwagizi twiriho burire burengwa nkasomera kuno muri Mbara manjura. Bwo hamezi go kukozesebwa beshera hwente ngogeza hebirka wene yisinsa cyane ari district yambara mazima bare ninda abantu nibaza bashemeri gororo makuza nanye ni manyagoga nanye ni magoga ni magazi okagejera ntahe nyine muizaga nyine muizaga hona geje kandi abantu abukorera mu gatwara bo korera mu profile ndio twara abantu maino chimanya ninga sometimes some good years back tukazuriho konke kizubo kikugira amezi gatwara umuntu numbwire bwenjura gagijwire nogaza mugatahamu botagamanya nabatakumanya goga iyo main cause cyangwa umuntu yitwa amezi agoga mutwara azabayizi bo bari gufata ine yawe arani no soma kosi ni soma soso wa kantu sa administration tweleze kutaje gukora first class sintoka chite thank you very much twamkora twamkuprofiling eja fa ijari Rwagizi okay tuwenti profiling kandi ahandi ntwantu twakaga kare bandi